Kublai pi pero nga kerteng belji kar ngor bat preng sebai pi sya kaneka Keli Channel TV. Keli Channel TV. Te mentah kesengingan hikaya pi ya kaneka kabathamai kata kaneka adsen hakba ngalaslam bangla adeban sna ya kaneka video hanrei na buteng no ya kaneka video ya mentangat peni pi kuno ban le ya kaneka adsen tax lane kata ka khajna ka bakane ka adsen ka YouTube ka shimna ki YouTuber lane kinoksna video hapo ka YouTube te banbu ya kini ki tax lane kita ki khajna ni haban le dang lamba ka AdSense te kata ka AdSense kadai ka ba niyo baro ki jingmi ki badan hapo ka YouTube kinrung hapo ka AdSense te ka YouTube kan shim khajna na ka taka na kita ki jingmi jong ka YouTube jengi na ka AdSense te ni haban bu ya kini ki kendon ki badan ha ka AdSense te ngan pni pi kumna ban sina mentah Te pihak ban le hapo AdSense account lane kita ki bal adon AdSense ki latip kumno ban le hapo Google AdSense te le hapo Google AdSense jongpi nata hapo payment te pinsa I kene botho manage tax info te click tu botho submit tax info te hangne hapo United States info te click tu botho individual nata no are you a citizen of United States pihak ban I know nata kaneka form ke banakong ke ba hajrong te hangne ka kerteng jongpi nangta ka ri ke bapidan kumba mata de India te ne forentin de u de na ka pan card jongpi ma nomor pan card nangtang USD nomor kam nangtang ngihaban bu ya ka address ndala dep ka address nangtang hane ka tax treaty ngihaban I yes click to checkbox tang inahaban shim ya ka ri jongi ka India tihane ka service click to beto article part 1 nangta withholding rate 0% te click to beto checkbox nangta kane ka motion picture TV ru haban le kumju nangta ngi haban shim ya ka ba rate tam kemud ba ban yo ya kata tax reduce rate ma ka ba tang kasan persen te I next ngihang ne ngihaban click to confirm ban ngihaban I next te ka signature ngihaban I ka kerteng jongpi kerteng ka ba shisha ka ba kumalong haki birth certificate ne kwe ki kot kislaki badan ban ngima te I yes nangta I know nata click to check box nangta hangne ya ban I ya kata ka payment ka ba ompat receive ma kaman ka ba ngimpat yo te hangne ya ban I ya kata ka payment ka ba ngiladap yo kumut ba ya kana ka AdSense lada pi la yo pisateng pihak ban I ya ka ba R ya kana ka checkbox ka ba R lada pimpat yo bisa pimpat sedang ban yo bisa naka AdSense te shim tu banakong te takum tahi nganget ba kana ka AdSense tax kumut maki khajna ha kana kini ki khajna ha kana ka AdSense kila kana ka video ka ba ide shapang kana ka khajna ha ka AdSense nganget ba kalai rap yapi te lada pidan gijingkli ke philapan bu haki comments ngan jubab yaki haki ni ki comments te tang tahi kublai shibon